turasoma Matayo 22 umurongo wa mbere vuba tuweze ku murongo wa 14. Yesu yongera kuvugana nabo abacira imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyujije ubukwe bw'umwana we, arongora, atuma abagaragu be guhamagara abatorewe gutaha ubukwe, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaraga ati, mubwire abatowe muti, dore niteguye amazimano, amapfizi yanjye n'inka zibyibushye babibaze, byose byiteguwe muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata abagaragu be barabashinyagurira, barabica. Maze umwami ararakara, agaba ingabo ze, arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu bati, ubukwe bwiteguye, ariko abari babutorewe ntibari bakwiriye. Nuko mujye mu nzira nyabagendwa, abo muri boneye bose mubahamagare baze batahe ubukwe. Abo bagaragu barasohoka bajya mu nzira, bateranya abo babonye bose, ababi n'abeza. Inzu yo gucyurizamo ubukwe yuzura abasangwa. Umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu ati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Kuko abatowe ari benshi, ariko abatoranyijwe bakaba bake. Amen. Kandi iryo jambo nyamukuru rero mu byo ndi buvuge mukwiye kuryumva neza, kuko ibyo bavuze yari sibyo bajyanditse mutariko. Reka dukurikire. Yesu yakunda kwigisha mu migani iby'ubwami bw'Imana. Hano rero yavuze iby'ubukwe. Amen. Alléluia. Alléluia. Le royaume des cieux semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Ngumwami yateguye ubukwe bw'umwana we. Noneho atangaza invitation ngo bahamagare. Abahawe ubutumire banga kuza. Kugira ngo ngende vuba, abambere mu by'ubwami bw'Imana babanje gutumirwa babwinjiremo n'Abisirayeli. Barabwanze. Amen. Hano abambere ababanze n'Abisirayeli. Haleluya. Kuko ngo bafashe abo batumwe n'umwami kubatumira, bamwe barabakubita ndetse abandi barabica. Abo n'abahanuzi. Abisirayeli bishe abahanuzi. Aho turi mu Isano rya kera, turage mu Isano rishya. Bishe abahanuzi. Ariho nk'umuhanuzi yitwa Zakariya, bamuciye hafi y'igica cyaniro. Vuga ngo bishe abahanuzi. Yesu yaravuze ngo, Yerusalemu, Yerusalemu, wowe wica abagutumweho. Vuga ngo Abisirayeli bishe intumwa zatumwe n'Imana kugira ngo bagarukire Imana, kugira ngo babe abana b'ubwami. Ndetse Imana iranicuza yuko yabitwararitse mu buryo buhambaye, hanyuma inyiturano ikaba kwigomera. Irabivuga muri Yesaya 5:1-7. Hano Imana iriho iravuga ngo Isirayeli nk'uruzabibu rwayo ngo ntaco itayikoreye kugira ngo Isirayeli yere imbuto. Amen. Ibyo uruzabibu rukeneye kugira ngo rwere imbuto, Imana yabikoreye Isirayeli. Kandi nzarurimbura. Esayi 5:1-7. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Ararutabirira, arurimburamo amabuye, arutemeramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo n'urwina. Nuko yiringira ko ruzera inzabibu, ariko rwera indivu. Yemwe mwa baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'Uyuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indivu?
noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose nsenye n'inkike yarwo runyukanyukwe, kandi nzarurimbura. Ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa, kandi nzategeka ibicu bye kugushamo imvura. Kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli n'Abayuda n'insina yishimiraga. Yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. Yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. Amen. Wabyumvise? Murumva agahinda k'Imana? Amen. Chaka rero habe interaction. Sibyo? Ntunyumve gusa ariko ifu interagir. Hano uruzabibu ni iki? Israel. Nyirago ninde? Imana. None ikibazo kiri hagati y'uruzabibu na nyirarwo. Nyirago ariwe aravuga ngo ntacyo ntarukoreye. Ikintu cyose cyatuma uruzabibu rubyibuha rukera imbuto mu gihe cyarwo ntarabikoze. Nararuzitiye kugira ngo nigiriye inyamaswa ziza kona. Ariko imbuto, donc les fruits escomptés, imbuto nari ntegereje narazibuze. None aravuga ngo agira rukorera iki? Nzakuraho uruzitiro barunyukanyuke. Israel amahanga yaranyukanyuze? Voilà. Ninde yanyukanyuze? Israel. Mahanga. Ujambo rimwe bavogere uruzabibu. Nimba amahanga rero yarateye Israel inshuro sirimu sigabiri, hanyuma bakaba deporte bakava mu gihugu cyabo, ni ukubera ko Imana yakuye uruzitiro. Wabibise? Nimba Nebukadineza yaraje n'ingabo ze agakura Abisirayeli, Abayuda, akatsinda Yerusalemu, agafata Abayuda akabajyana mu gihugu cye cya Babiloni, Iraki ya kino gihe, abandi bamaze gupfa hariya n'iki byose, nuko Imana yakuye uruzitiro. Uruzitiro ni ukuvuga ngo ni protection. Imana yakuye protection, none amahanga ashobora Israel. N'igihe kigeze cy'Abaroma, inshuro zose amahanga yafashe Israel akayikubita, akayitsinda, akayitwara mu gihugu, akabavana mu gihugu cyabo, ni ukubera yuko Imana yakuye uruzitiro ku ruzabibu, yakuye protection. Ko niko Imana none munsi imeze. Imana dukoreye ibintu byose yagakoze ngo tukiranuke tuza kwibona. Amen. Ivuga aya magambo ati niki ntamukoreye, ariko mu cyimbo cyo kubona imbuto zo kiranuka z'ubwami dore arushizaho ugoma. Imana ikikora ikuraho uruzitiro, kandi Imana ikure protection ku buzima bwawe. C'est grave. Ibyago bikomeye bishobora kugwaho nk'imvura, ariko ikintu kibabaje cyane, urupfu rushobora kuza ataragera, noneho ugakenyuka. Wabyumvise? Okay. Noneho Imana iravuga ngo ugo ruzabibu, kubera yuko yafashije igihe cyo kurukorera, noneho mu mwanya ugira ngo ibone imbuto ntawe, Imana izakora uruzitiro ngo izafunga n'ijuru irwime ikime. Ikime niki? Imigisha. Wabyumvise? Nusoma aya magambo niko byabaye textuellement, uko byanditswe niko byabaye kuri Israel. Mu buryo bw'umukumenye rero ibyabaye nibiri Imana yavuze. Yakuye uruzitiro, amahanga ararunyuka, deportation, diaspora, inshuro zingahe, destruction, Shoah, Holocaust, gutsembwa kw'Abayahudi. Amen. Inshuro zitandukanye mu mateka yabo, byose dukubera ibi Imana yavuze hano. Imana igafunga ikime, Israel ikayerera mu mahanga. Rimwe nari muri metro y'i Paris, mbona ku rukuta handitse ngo salle juif. Ku rukuta rwa metro y'i Paris bandikisha bya binuze byabo ngo salle juif, n'ibinyuguti binini. Salle juif ni kuvuga ngo ni nko gucira ku izina ry'Umuyahudi.
Wabibise? Kugeza umuyahudi yatinyaga ko bamenya ko ari umuyahudi. Uvuga ngo izina identite ye ikamutera isoni, kuko Imana yari yamaze ku ruzitiro ifunga ijuru ikimena icyaza. Amen. N'ibindi yavuze hari mwabyumvise. Kubera iki? Niyo ba mbere bahawe ubutumire bwo kujya mu gutaba ubukwe bw'umwami yakoreye umwana we. Umwana we ninde? Ni Yesu. Umwami ninde? Ni Uwiteka Nyiringabo. Haleluya. Amen. Nk'ubu tuwe turiteze ubukwe bw'umwana w'intama, si Yesu Kristo se? Yesu ni umwana w'umwami avugwa hano. Noneho abayahudi rero cyangwa abisirayeli barasuzguye ubutumire bw'Imana, nibo bavugwa hano muri uyu mugani. Imana imaze kubona yuko asuzuguye, amen, noneho igashiraho n'ibihano byabo basuzuguye. Mu mateka tumaze kubyumva ko byagenze. Imana ivuga ati abagaragu ngo nimugende noneho mushake abantu bose ababi n'abeza, contraignez-les, mubabwire rwose baze mu bukwe. Baragenda rero bahamagara ababi n'abeza, abantu bose mu mihanda yose baraza nta gutoranya, buzura mu nzu y'ubukwe. Hanyuma umwami rero mugera arareba noneho abemeye ubutumire. Imana ishimwe. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Batangiye no gufungura rwose amazimana. MC yamaze gutanga go ahead kugira ngo baserve. Habona umwe nta mwenda w'ubukwe yambaye. Asi wowe winjiye mu gutana nta mwenda nta myambaro y'ubukwe ufite. Umuntu adafite imyambaro y'ubukwe avugwa hano veriza, mumenye ko iriya evenema ubwo bukwe bwari bufite na protokole yabwo. Uvuga ngo ntabwo uzajyamo uko hari imyenda yareteganije ko bakwiye kwambara. Bivuga ngo rero iyo Imana iguhamagaye muri Kristo Yesu, haleluya, hari ibintu byakurangaga kera ukwiye kwiyambura. Umwambaro uvugwa hano w'ubukwe, haleluya, ni umwambaro wo kwera no gukiranuka. Uriya muntu rero nubwo we yarushije babandi banze ubutumire, we akinjira nawe ntabwo yigeze abubaha kuko yari kubwambarira. Wabibise? Amen. No. Bariya baranze. Uriya we yarumvise ubutumire araza, ariko ntabwo yigeze abwubaha ngo abwambarire. Muvise ingorane yagize? Yavuze mu musore mubaye amaguru n'amaboko, umujugunye mujima wo hanze niho azaba kurira gwekenya. Amen. Amen. Kuri 14 rero njije munyamukuru nshaka ko tuvuga. Dorare mu Kinyarwanda bavuze gute? Niyo nshaka gukosora ari. Kabato. Ngoba? Abato. Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Abahamagawe. Biblia ikifaza ngo car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Mu Cyongereza, there are many invited but few chosen. Amen. There are many invited. Amen. But few chosen. Manishim. Nimumva? Ariya mwakosoye? Abahamagawe ni benshi, abaturanijwe ni bake. Byumva gute? Baguhamagaye hanyuma kandi ari ugutoranya. Amen. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bumaze imyaka 2000 buhamagara. Nkuko Imana yahamagaye Abisirayeli kuva baba ishanga bava muri Egiputa, ikabahamagara ngo bagendere mu mategeko yayo, niho bazahirwa, niho bazatunga bagatunganirwa, bona urubyaro rwabo. Imana ikabarwanira y'amanga bateye.
Imana ikabavubira imvura mu gihe cyabo, Imana ikabaha ineza yayo, ariko bagomeye Imana kenshi mu mateka yabo. Abo rero nibo ba mbere bahawe ijambo ry'ubwami, kuko Imana yavuze ngo muzambera ubwami n'abatambyi, muzambera ubwami. Amen. Vous serez pour moi un royaume. Amen. Des sacrificateurs. Ariko ntago bigeze na rimwe bitandukanya n'ingeso z'amahanga babayemo hagati, kandi bari bafite umucyo amahanga adafite. Ils avaient la lumière de la connaissance du vrai Dieu. Bari bafite, alléluia, umucyo wo kumenya Imana amahanga ya gipagani adafite. Ariko kugira ngo bo bereke ayo mahanga Imana nzima, kugira ngo bitume bibaza ku Mana zabo ko atarizo, ahubwo baragiye bakareka Imana inshuro nyinshi, ahubwo bakajya gufata bya bigwamana by'abanyamahanga. Imana rero niyo mpamvu yababwiye mu mugani uruzabibu rwayo. Natwe rero mu isezerano rishya invitation y'Imana yaratanzwe, kuko Yesu yaravuze allez inviter tout le monde, genda muhamagare bose mubatumire mudatoranya. Hashize imyaka 2000 Yesu yarabivuze, katuyisome vuba twihuta. Amen. Ni invitation mu magambo y'umwami. Turatangira Mariko 16 umurongo wa 15 kugeza kuri 20. Buno butumire twumve Yesu yatumye ubutumwa bwe, yabutumye ku bantu bande? Arabo yatoranye se? Arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Ubutumwa bwe bugiye kuri bande? Abaremwe bose, nta gutoranya. Umuhamagaro w'Imana kugira ngo abantu bagaruke ku Mana ni umuhamagaro w'Imana idatoranya, irahamagara bose. Amen. Abazungu, abirabura, abashinwa, bose ibiremwa by'Imana, ibyitwa ibiremwa muntu, Imana iravuga ngo mugende mubabwirize ubutumwa bwiza. Iyo niyo invitation rero. Uko iyo umaze gukizwa ukanezeza Imana, haleluya, Bibiliya ivuga ngo uzagaragara mu bukwe bw'umwana w'intama. Ubutumire bwiwe kandi butavangura. Uza kubusoma muri Matayo. Matayo gice nyuma 28 umurongo wa 18. Arabitubwira. Matthieu 28:18. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Amen. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa banjye, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mugende mubabatiza mu izina, maze kubivuga, mugende mu mahanga yose. Nta sanga na rimwe Yesu yavanyemo. Mugende mu mahanga yose. Haleluya. Mubahindura abigishwa banjye. Bose. Nta gihugu na kimwe kivuyemo, nako nta sanga na rimwe rivuyemo. Muri texte originale ntabwo ari les nations, ni sont les ethnies. Kubera iki? Mwayumvise? Amen. Gende mubwira amoko yose. Kubera iki? Hano bavuga nation ariko ni ethnie. Kubera iki? Parce que ethnie par définition c'est une communauté, amen, qui partagent la même langue, la même culture, les mêmes croyances, etc. Wayumvise? Vuga ngo mugende ahantu hose ari abantu. Amen. Haleluya. Bafite ururimi rwabo n'umuco wabo n'imigenzo yabo n'imyizerere yabo, ubutumwa bwanjye mubagezeho. Niyo bavuga ngo indimi zose zature ko Yesu Kristo ari Uwiteka. Yeshimana zose cyubahiro.
ni ukuvuga ngo rero ubutumwa bwa Yesu Kristo buhamagarira abantu ku bukwe, nta n'umwe buvangura. Ntibuvangura amoko, ntibuvangura indimi, ntibuvangura icyo ari cyo cyose, ntibuvangura igitsina. Imana irahamagara bose kugira ngo bumvire ubutumire bwayo. Ariko se ibyo yagaye Isirayeli si byo igaya uno munsi n'abantu mu mahanga? Iragaye cyane cyane, ikagaya abitabiriye noneho ubutumire. Umviriza neza, iragaya amahanga ko yabatumiye mu bukwe bw'umwana wayo, amahanga ntiyitabira ubukwe. Ikongera ikagaya rero abitabiriye batwebwe, ariko ntago bigeze babyambarira. Est-ce qu'ils ont compris là? Murabyumva? Sasa umviriza, ico yagaye abisirayeli yabagaye ko bumvise ubutumire bwayo, nibabwi ko ni kenshi yabatumye abahanuzi babagarure, ariko imitima yabo kajya kure y'Imana. Natwe uyu munsi Imana iragaya amahanga kuko yarayahamagaye ntiyitaba. Ibyo none n'abitabye rero mu nzu yayo, igasaga benshi nta mwambaro w'ubukwe bafite, nta mbuto zo gukiranuka. Wayibise? Amen. Barahamagawe yego, bo ntago banze ubutumire, baritaye ubutumire bw'ubukwe, baragiye binjira no mu bukwe, ariko ntago bambaye ibijyanye n'uwo mwanya. Abo rero ni bande? Bari mu nzu y'Imana, barumvise ubutumwa bwiza, barabwitabiriye, barinjiye, ariko ubuzima bwabo ntabwo buhamanya n'iby'ubwo bukwe. Vuga buti kandi abo nibo benshi. Mukunda kongorera. Kandi abo nibo benshi. Uyu mugabo uyu arepresenta abantu benshi mu itorero. Odiro ongera tumugarukeho. Yagiye wa mugabo 12. Uyu mugabo niwe ahagarariye abantu benshi mu itorero, barumvise ubutumwa bwiza, baritabiriye, ariko ntabwo bigeze biyambura imyenda yabo yo mu isi, imirimo ya kamere, imirimo yo kutubaha Imana, ngo noneho bambare amen Yesu Kristo ngo gukiranuka kwabo. Aba rero bari mu itorero, ariko bacyambare ya myenda, baracyari muri rwa buzima bwo mu isi, no change. Abo rero nibo uyu mugabo. So twumve. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Arahora rwose. Gusubiza ikisi. Mwabyumvise? Uko niko Imana irakubaza mu itorero. Ntabwo yavuze ngo wageze hano gute, niko yavuze. Kuko yavuze ngo bahamagare bose. Yamugaye iki? Kuko ntabwo yambaye ibijyanye n'uwo mwanya. Ntabwo umwami yamugaye ko yitabira ubukwe, kuko nibwo bushake bw'umwami ko yitabira. Yamugaye ko ataha agaciro ubwo butumire bwe, kugira ngo ahite yambara pour honorer, kugira ngo yubahe ubwo butumire. Iyo twumvise ubutumwa bwiza, tukaza mu nzu y'Imana, tukigumira mu mitekerereze yacu ya kera no mu migenzo yacu ya kera, tukomeza kubaho nk'abantu bo mu isi, tumeze nk'uyu mugabo rero. Kandi ibyamubayeho nibyo bizakubaho. Igihe nikigera baza guhambira amaboko n'amaguru, bakujugunye mu mwijima wo hanze, ngo niho hazabakurira no guhekenya. Amen. Mwabyumvise? Amen. None ndasatiriye rya jambo twayirukiyeho ngo abahamagawe ni benshi. Uzajya ukoresha iryo jambo, abahamagawe ni benshi, ariko abatoranijwe ni bake. Kugira ngo bitahure, turajya ku nkuru za Gideyoni, niba uza kubitahura neza. Amen.
nushaka kubitahura uragira gute? Urabitahura. Nudashaka ubitahura. Ahubwo afite inzara n'inyota niwe bazahazwa. Imana ishimwe. Dusome Abacamanza 6 umurongo wa mbere. Vuba. Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka. Uwiteka abahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Okay. Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka, abagabira amaboko abashira amaboko y'Abamidiyani, barabategeka, barabacura bufuni na buhoro, babashira mu buretwa, bahinga bagasarura bo. Amen. Kumara imyaka 7. Isirayeli iri munsi y'igitugu cy'Abamidiyani. None umusore Gideyoni Imana imuhitamo kwiza kumukoresha kugira ngo itabare Abisirayeli kubera gutaka kwabo. Nibyo tuza gusoma uko byagenze igice 7 umurongo wa 2 wa 7. Tusome vuba. Yerubali ariwe Gideyoni n'abantu bose bari kumwe nawe bazinduka mu gitondo kare bajya kugandika ku isoko ya Harodi, kandi ingando z'Abamidiyani zari kasikasi yaho mu kibaya giteganye n'umusozi More. Nuko Uwiteka abwira Gideyoni ati, abantu muri kumwe bakabije kuba benshi, nicyo gituma ntemera gutanga Abamidiyani mu maboko yanyu, kugira ngo Abisirayeli batanyirariraho bati, amaboko yacu niyo yadukijije. None genda ujya imbere y'ingabo, urangurure uti, utinya wese muri mwe agahinda umushyitsi, nave ku musozi Galeyadi atahe. Nuko abantu 2,000 n'ibihumbi 2 barataha, 22,000 barataha. hasigara inzovu imwe. Hasigara 10,000. Urabona Bibiliya uyu munsi uno munsi ntabwo yakumvira ibyo. Uyu munsi ntabwo yakuvuga inzovu. Uzagende bakubwira ati izi ngweto nangahe? Ni 12,000. Ndabaha inzovu imwe. Bavuga iki? Ati ese uyu muntu aravuga ikinyarwanda. Rero tukoresha imibare yacu uno munsi yumvikana. Bari 32. Noneho ijonjora rya mbere Imana yavuga Gideyoni, uyu mubare urakabije kuba mwinshi. Niba sinda Abamidiyani bazavuga ngo n'imbaraga zacu. Ils vont dérober à l'Éternel sa gloire. Baraza kwambura Imana icyubahiro. Kandi Imana yaravuze ngo nduwiteka ryo zina ryanjye sinza icyubahiro cyanjye undi. Amen. Tanga ishimwe ryanjye bibazanyo. Amen. Imana ikomeye ku cyubahiro cyayo. Nimba ari kintu Imana ikomeye ni icyubahiro cyayo. Ni wambura Imana icyubahiro cyayo uzayibona. Amen. Imana uzagenda ubaze Herode ariko uzamukura yarapfuye. Yaragiye hariya akora meeting Herode. Ila arangela fure. None rubandiri hariya ngo sijwi ry'umuntu ni ry'Imana. Nawe araryoherwa hano. Ntabwo yavuze ngo yesu ndi Imana. Mu mutima we yarabyakiriye. Ngo marayika ega ntabwo baba kure. Baza ko baza gukubita bazarinda kuva kure. Ngo ako kanya babona Herode aguye hasi muri segonde araboze. Ko tubwira ngo kuko ngo yambuye Imana icyubahiro cyayo. Nimba ushaka gusomborosa Imana, nimba ushaka kuyibona, utagikora ibyaha porepore byawe, ariko apana gukina icyubahiro cy'Imana, là tu verras Dieu. Abantu bose mu mateka bashatse kwishira mu mwanya w'Imana bagize soro mbi, bagize iherezo ribi. Nimba unkora kayoga uzajya ukanywa ugenda ukaryamike. Utagenda hariya ngo uhimbe utangirire kuvuga ati uteka niki. Uraza kumubona. Nuko turi mu gihe cy'ubuntu uvuga ngo bababarire data nibaze icyo bakora. Nabundi benshi bari kuba barahaguye. Nuko ubuntu bw'Imana burataka babazi. Komeza. Uwiteka ahera akabwira Gideyoni ati, abantu baracyakabije kuba benshi, ngo nabo 10,000 basigaye ni benshi. manukana nabo mujye ku mugezi mbakugeragerezeyo. Abajonjore. Nuko uwo ndi bukubwire ko ari we mujyana aba ari we mujyana,
kandi uwo ndi bukubwire nti ntimujyane ntagende. Nuko amanukana n'abo bantu bajya ku mugezi. Uwiteka abwira Gideyoni ati umuntu wese uri bujabagize amazi ururimi nk'imbwa, uri bujabagize amazi nk'imbwa, umushyire ku ruhande, kandi uri bunywe apfukamye umushyire ukwe. Umubare w'abanywesheje amazi amashyi uba 300, ariko abandi bose banyoye bapfukamye. Uwiteka abwira Gideyoni ati abantu 300 banywesheje amashyi nibo nzabakirisha, kuko nkugabije Abamidiyani. Amen. Amen. Umeze rero vuba. Twagiye dusimbuka henshi kuko iyo nkuru murayizi. Ariko kurikire. Turagenda kureba rya jambo ngo abahamagawe ni benshi ariko batoranijwe ni bake. Umviriza rero. Imana ishaka gukiza Isirayeli ukuboko kw'Abamidiyani. Dore ni bande bashaka kujya ku rugamba? Baraje. Abaje ni bangahe? Abitabiriye ni bangahe? 32,000. Si benshi se? Okay. Baraza. Umva, baraje nta muntu wafashe ugahato. None baraho Imana ibwira Gideyoni ngo uyu mubare urakabije kuba mwinshi. Ngo ko nibamara gutsinda Abamidiyani kandi ari gena bahaye insinzi bazigamba ko ari bo imbaraga zabo. Imana itanga icyo bita ijonjora. Bwira aba bantu ko Imana irazi imitima y'abantu. Uwifitiye ubwoba, mukurikire, uwifitiye ubwoba natayasange madamu n'abana. Barareba gutya. Bagenda 22,000. Abanyabwoba. Kumbe rero abanyabwoba ni benshi mu bana b'abantu. Amen. Ariko se bari baje gukora iki? Bari bazi ko bamagaye gukora iki? Gutera korase? Abandi baje kurasa nabo batere korase. Okay. Hasigaye 10,000. Ati Gideyoni nabo basigaye ni benshi. Pepe ya Bwana Yesu Kristo. Hallelujah. Nabo basigaye ni benshi. Hallelujah. Ngira zane test ya kabiri. Mtihani wa pili mukisoni ko bavuga. Igeragezo ya kabiri, ijonjo ya kabiri. Bamanukane ku mugezi. Ariya niyo nza gukora ijonjora rero mwereka abo muri bujyane ku rugamba. Abaza kunywa amazi abo washe ku ruhande. Abaza kubanza gupfukama bikafata umwanya bapfukama. Amen. Abo nabo washe ku ruhande. Ngo abapfukamye mbere yo kunywa baba 9,900. Amen. Haleluya. 9,700. 9,700 barapfukamye. Imana ifite nuzikomeye. Ngo aba rero babwire nabo batahe. Ati bariye batatu. Bariya 300 banyoye gutya. Abo nibo muri bujyane ku rugamba. Bivuga iki? Aba bari ready ku fighting. Imana ishimwe. Nibyo bongeza bita body language. Gupfukama kwabo aba rero ni kenyeji. Umwanzi azarara barasi inyuma. Hanyuma mukagenda gupfukama. Umwanya wo gupfukama se uraboneka mu ntambara. Ahubwo mu ntambara nimufite n'akabiskwano. Uhekenya urasa. Ntabwo bazavuga ati ubanze ngukire gutya guhungureho. Murabyumva? Ati rero Imana itangaza. Bataba rero nta rugamba ruri muri wo. Abana nibagende 300. Bivuga iki rero? Umviriza. Abahamagawe bari benshi 32,000 barahamagawe. Sibyo? Barahamagarwa. Ariko abatoranijwe muri abo 32,000 ni 300. Bivuga iki rero? Bari 300 mu bita bato abatoranijwe. Ariko abahamagawe bari 32,000. Bivuga ngo gutoranywa
no mu by'ubwami bw'Imana, amen, haleluya, bikurikiza uko uwo muhamagaro wawitabiriye n'icyo wawukojeje. Reka tubisome, mwabyumvise? Amen. Guhamagarwa ntabwo bihagije, ukwiye kwerekana ese uwo muhamagaro uhagaze muti, ese warawutahuye, ese warawubashe. Nibyo Pawulo atubwira hano. Imana ishimwe. Abakorinto wa 2:6-1. kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Kuko yavuze iti, mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. Ntitugire igisitaza. Amen. Pawulo arawugura iki torero? Kutakira ubuntu bw'Imana bugupfane ubusa. Rero biraboneka ko ushobora kwakira ubuntu bw'Imana ntububyaze umusaruro. Imana ikicuza impamvu yaguhaye ubuntu. Ese byumvikana? Amen. Nivuga ngo ubuntu bw'Imana kubwakira ni kimwe. Haleluya. Kubuhagararamo ugakora ibinezeza uwo buguhaye, cyo ni ikindi. Turahamagarwa turi benshi tukakira ubuntu bw'Imana, ariko ni bake Imana itoranya. Les élus, abatoranijwe n'abantu bagira icyo bakorera wa muhamagaro, bagira icyo bakorera ya invitation y'Imana. Ubutumwa bwiza ni invitation. Kuba ngo karamendaje ni kimwe, ariko ese yabyaye iki mu buzima bwawe kubw'ubwami bw'Imana? Uvuga ngo abantu rero bagira ubuntu ariko bwarapfuye ubusa kandi bazabiryozwa. Donc il y a lieu de recevoir la grâce en vain. Kakira ubuntu bw'Imana kubu ubusa, in vain. Ni kibazo. Abo rero bazagira ikibazo kuri wa munsi w'amateka. Amen. Barakira ubuntu bawufusha ubusa. None kugira ngo tuvushe ubusa bigenda gute? Niyo jambo rya nyuma Pawulo akomeza kutubwira. Abafilipi 2:12. Nuko aba nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira, uretse igihe mpari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, muba ariko musohoza agakiza kanyu, mutinya muhinda imishyitsi. Amen. Tinya muhinda imishyitsi kandi mwakijijwe. Umviriza. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Umviriza hano. Baravuga ngo byose Yesu yarabirangije, je nukuza gusa ngidegembya gusa. Siko atubwira? Ariko hano bambwiye yari ngo travaillez à votre salut. Wajibise? Wabihuza gute? Yesu yararangije byose. Ku musaraba yavuze ngo byose birarangiye. None yari ngo travaillez à votre salut. Bikuvuga iki? Ntacyo twongereza ugakiza k'Imana karuzuye, ariko nico dukoza ako gakiza mu buzima bwacu. Ko wakijijwe yahinduye iki? Ko wakijijwe niki Imana ibyungukamo? Travaillez. Ni bavuga ngo travaillez à votre salut seulement, mais avec tremblement et crainte. Muhinda umushitsi. Ibyo se urabibona wowe? Twaragira ubuntu ariko benshi tubufusha ubusa. Twaraho agakiza, amen, kaduhindukiriye umudendezo wo gukora ibyaha. Ako gakiza ntacyo twigeze tukamaza, yahisha Imana icyubahiro. Amen. Ngo travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ngo mukorere akakiza kanyu muhinda imishitsi. Hano Pawulo avuga iki? Urashobora kwakira agakiza ariko Imana ibyo yazigaga
ku buzima bw'umuntu wakira agakiza ikabibura, igahita ikuvugaho amagambo yavuze kuri rwa ruzabibu. Uyu munsi rero Imana irategura itorero. Amen. Irategura itorero. Ni igihe gikomeye, ni igihe gitoroshe. Haleluya. Kubera yuko isi ifite rukuruzi uno munsi mu buzima bw'abantu. Barashaka kujya mu ijuru kandi barashaka n'isi nayo bayisome. Bayibise. Iyi si turimo. Turashaka iduha ibyayo kandi nidupfa tujye mu ijuru. Ntibivangwa. Amavuta n'amazi ntibivangika. Ubutumwa bwiza n'isi ntibivangwa. Amen. Ukwiye gufata inzira imwe. Ube w'isi, ukorera umwami w'isi Satani, cyangwa umutera umugongo ukurikire Yesu Kristo. Amen. Umuhamagaro wa Yesu, umuhamagaro wo mu ijuru. Ntabwo ari benefisi zo mu isi gusa. Ibi by'isi Yesu yashobora kubiduha, ariko ntabwo ariyo ntego yamuzanye. Iyo gusa ni consequence yuko Yesu yaguhamagaye, akaguha ubuntu, wagakiza, none nawe ukagakoresha ibihesha cyubahiro umwami. None uyu mwanya mu gusoza kubwira ngo ese uri mu bahamagaye gusa cyangwa uri mu batoranijwe? C'est ça ma question. Es-tu seulement parmi les invités, les appelés, hein? Ou Dieu te compte aussi parmi les élus? Amen. Hallelujah. Many are invited, many. God is inviting everybody in every nation, all over the places, all over the world. God is inviting people. Amen. Hallelujah. God is inviting people all over the place. Ariko, amen, yabareba icyo umuhamagaro wayo bawukoza mu matorero. Ni bakeya batoranije. Babandi 300 ba Gideyoni, amen, nibo Imana irashakisha mu itorero. Iracyabona 62,000 ivanzemo n'abandi 300. Ariko Imana irabaza rero, wowe uyu munsi uri hehe? Uri mu bahamagaye gusa ugenerakijijwe niki yose, cyangwa uri muri abo Bibiliya yita abatoranijwe? Abatoranijwe nibo bazumva impanda y'Imana, ntabwo ari abahamagawe. Amen. Reka nsoze kuri iki. Abahamagawe sibo bazabona umwami. Nabahamagawe bakongera bagatoranywa. Kandi kugira ngo utoranywe, haleluya, hari icyo wakoresheje wa muhamagaro, bwa butumire. Amen. Haleluya. Haleluya. Les élus parmi les appelés, abo bahamagawe bakavanwa mu batoranijwe, bitandukanye hehe? Gutoranywa niki? Warahamagawe, uremera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko nta kintu na kimwe kigeze gihinduka. Imbuto z'agakiza nazo, imbuto z'ubwami nazo. Wewe warahamagawe, byagarukiye guhamagarwa. Uri mu itorero, warumvise ubutumwa, uririmo, ariko Imana yakureba, ntabwo ubwo butumire bwayo ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntacyo bwigeze bugaragaza cyahindutse mu buzima bwawe. Wowe rero uracyabarwa mu bahamagawe, ntabwo urinjira mu batoranijwe. Abatoranijwe ni abantu mu muhamagaro w'Imana bawaye agaciro karenze byose. Ni abantu ubutumwa bwiza babuwaye agaciro kurusha ibindi. Ni abantu bavuze ngo ubu buntu bw'Imana butangaje, ntabwo nzabukerensa, ntabwo nzareka gupfa ubusa. Uyu mwami nzamukurikira no matter what. Nzamukurikira icyo byansaba cyose. Haleluya. Nyura mu mabuye, nyura hehe, nyura mu bikomeye, ntabwo nzigera ngoza hasi ubuntu yangiriye. Ntabwo nzigera mfata imu zombi, icyo bita mu Gifaransa compromis. Uyu Yesu niwe wenyine
ntago nzamubangikanya n'abandi bami n'abandi batware. Niwe wenyine mutware wanjye, niwe wenyine mwami wanjye. Bene abo rero nicyo bita abantu bari determine, bamaramaje. Abantu benshi rero mu matorero ntago bamaramaje. Muvuge muti bari muri tralala. Bari muri tralala. None bari muri hano. Nashaka ntunyumve jewe umenyere kubona hano. Imana irakubaza, uri hehe? Uri mu bahamagaye gusa cyangwa uri mu bahamagaye bakanatoranywa? Ukuntu ushobora gutoranywa utahamagawe, ariko benshi bigarukira mu guhamagarwa. Ese Imana ikurebye waratoranijwe, agakiza kawe kabona gute? Umuzanira abantu bangahe mu by'ubwami? Uramiriza bangahe kangahe? Amen. Te finance amafaranga yawe ni kiye gice cy'amafaranga yawe ikorera ubwami bw'Imana? Nayo ni element yo gutoranywa. Quand on parle de l'argent, on croit que c'est tabou. Non. La Bible parle de l'argent comme elle parle du ciel. Nkuko ivuga ijuru no mu rutazima niko ivuga n'amafaranga. Imana ntabwo yatinya. Ntabwo yareba none bazanye amafaranga. Mwakugumwese mu byerekeye turasimbasimba mu ijuru. Amafaranga yawe wowe Imana iguha kwanza ntiyahite yawe, sibyo? Amafaranga Imana ikunyuza mu ntoki. Billy Graham yaravuze ngo les hommes ngo rendre compte devant Dieu ngo pour chaque centime ngo qui est tombé dans leurs mains. Niko Billy Graham yaravuze ngo abantu ngo bazaryozwa buri faranga ryose Imana yashize mu biganza byabo icyo barikoresheje. Niko Billy Graham yavuze, kandi aremewe ku isi ko yari umukozi w'Imana. None wowe gutoranywa kwawe gushingiye kuki? Ese urahamiriza umwami Yesu watamuzi ya kabiri? Amen. Ubwami bw'Imana urabukorera? Umurimo w'Imana urawitabira? Ese umurimo w'Imana ufata umwanya kusengera? Ese amafaranga wita yawe ni kiye gice uhebera ubwami bw'Imana par rapport ya usigarana? Byose Imana irabireba. Ibyo byose ni bipimo ya amazi kuri wa mugezi. Imana jonjora. Imana irajonjora. Mu isi y'umwuka Imana irajonjora. Amen. Rero ni igihe cy'ijonjora. Mvuge muti iki ni igihe cy'ijonjora. Mbere yuko Imana irangiza ijonjora, ijonjore wowe. Ndarangije. Duhaguruke. Uvuga uti mwami Yesu, numvise ubutumwa bwiza yuko uhamagara abantu bose udatoranya, ariko muri abo bahamagawe abatoranijwe ngo niba ushaka, kandi wavuze ngo ni bake. Ngo abahamagawe ni benshi ariko abatoranijwe ni bake. Wowe usuzume imitima, urazi umutima wanjye. Wowe ugerageza ibiri imbere mu mitima. Mwami, ndasaba ngo mu mutima wanjye sinishuke, simbe mu bahamagaye gusa, ariko mu maso yawe ntago natoranijwe. Hindura umutima wanjye kugira ngo umuhamagaro wawe ugire icyo ukora muri jye, nange ngire icyo mukorera. Nifuza kuba mu batoranijwe, umuhamagaro wawe wera imbuto muri jye, unyishimire yuko ubuntu bwawe ntabufushije ubusa. Ndambiwe kuba umunyedini, umukristo mu materaniro gusa, ariko mu buzima bwanjye bwa buri munsi nta mbuto z'ubwami zigaragara. Ume mwami uyu munsi gukanguka no gucunguza uburyo umwete kugira ngo unyishimire. Simbe nka rwa ruzabibu wazitiye ukaruvomera
ukarubagarira, ukarurinda ibishobora kurwangiza, ariko wajya kureba imbuto ukazibura. Ume kuba uruzabibu rukunezeza, ukorera byose kandi ukakorera imbuto. Ume ubwo bushake, ume kumaramaza, uzageza igihe uzagarukira. Mu izina rya Yesu, amen, amen, amen. Katubaho umugisha. Isengesho uzajye uyibuka. Ubu nubwo umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese, amen.